Tailo mātou tua, moni lava ili lei oe wai sili lava mea wai whai moi mātou ele nei fu yaso e whapopo mai aso la mātou ola mātou te whafte yatu o no lau tau singa, lau puipuinga ma lau leo leonga ia e mātou le ne yaso antoa mai li tau si o mai le fiafi le tua whaftai e lau whamalolonga whaftai me lava le ngata fo lea ia mātou te whafte yatu le tua ia ona wala au na o ni nai tangata o si o mātou tunu ai tua i mātou to tele lo mātou maua pea le ola ma le manuia le malosi whapenao na mātou whai ai pea ia lo finangalo ngā lulue mau au na a mātou ia ili lo langi whaftai le tua e lo wanga le lei i lo whamaoni ai mātou whaftai au whamnianga le tino ai siri au whamnianga whale nganga mātou vai le tua il tele o mea wai whaia moi mātou, e le nei fo yaso wa sa e whamnie mātou i mea lofa ese, na mātou whaungaina, le mātou te whafta i atua i le tua i ate oe, i lau alofa ma lau whamaoni, mea uma wai whaia mai fo i moi mātou. Whafta i le tua o Yesu Kiriso le whaulitanga na e tāpinaina moi mātou, le soi fua lo lava alo pele tua tasi, whaia na mātou maua le saulitonga maua ai le wha moi ola o le hole wha wau umana e tāpinaina moi mātou o lea mātou te whaaftai e tua i le tua i me malava wai whaia moi mātou lea o mātou au lia mai fwole nei taimi o lea fiafi ia mātou te whaaftai atu le tua wawa e tāpinaina fwole nei taimi mātanga fie whaia fwona mātou te talaina lau upo ma mātou whasoina ai mātou te le i whaia lau ngā luenga mātou te atu i atu oe o le tua e ole upu e ole whaunga e ole mana whamole mole se le lingi mai le mana o lo nganga e whau ume umola mātou whaia whamria iau tangata whau ule lātou whalongolongo le nei pō mātou whalongolongo iau upu ma o fionga le nei e fiafi le tua te talo le tua ia whaia lava lea ma whamnianga mo mātou uma e whapenao na mātou whalongolongo ai le tua. Ia a waif so swani fo ia i mātou le mātou sawalingo lo whaia nei, whau le lātou whalongolongo, ia whau mai fo i le auauna e te whaungaina e awala tuai ia lo lava finangalo e te whetalai e te saunoa e ala le whaungaina o le tangata o e lava le tua ma loa nganga le mana o loa nganga lilo. Ia e te whaamauselina ma whao o atu le upu le tua. Ina ia whaalongolongo ai ma whai lava lea, whaamnianga mo i mātou uma le fiafi. Ia uma fo le ngā luenga le tangata ia e mai pēr le whatau wa ia i mātou. Ai watu ia te oe, ia le vi inga o le whamanu ma le whanetanga e tu mau ia te oe le mamalu. Ma me uma lava e o lava le whavavau ono Yesu o mātou te talo atuai. Amene. Ia e whatalo whatu fo nei fiafi le tātou tunu pele Samoa e lau whasausaunga le fuia fiafi e whatalo whatu ai malenganga fifia malenganga whaloalo le swafo Yesu le tātou li ala tuai se whatalo fo nei fuia fiafi ia malemalu o si o tātou tunu mwhai fo on tātou mafuta le nei fiafi le tātou pol kalame le nei o le tutu le Upega ile Loloto au nā tuai fo le to on le ponifoniti ia e le tātou taimi whātu la ngaina, ia si o fwoi na whai wina, ia ai tu mauliwi inga i le tua, whatalo whātu ai i si o tātua tunu pele, ia mai lawa fwoi i au na le tua, ma o tau masiofo, whatalo whātu i hati utau, ma lo le ngā lue, ma lo le whai wale aso nafi, ma le aso nai, ma lo le launga, ma lo le folofola, ma lo le ustaulanga vi ia le tua, whamanu ia le tua, ia hati utau lau whi ngā lue ngā le tua, tusa ma le ngā luenga o lo tātou whai nei. Whatalo whai nai o tātou tinama te mama tutua, tu asinsina o lo wapenao na whaafonga mai le fiafi le tātou polkalame. Whatalo whai a te utau i le swafa Yesu, ma lo le whai ul whaiwa, ma lo fwore ngā lue le tau whai pito la au te talo ma tā puai, ia tiu te mawhaiwa o tā mawhanau o si o tātou tunu, a mesi fwo la tu te talo. Whai lava lea mawhamnianga mo i mātou le au whai tāulanga. Ia whamu, ia atu le tua ia atu utau, tinama te mama tutua. Tele foi o nai tinama te mama tutua lo tono mauta ngase ngase, ia manisi lau foi o iai tono mauta ngase ngase, ne fiafio lo maua malta atu pol klame, whatalo whatu ia atu utau, ma lole on sai, ia whenga e foi ma whaingita o le tino,
e mai o le tino lo whenga iai o tau, ofa le tua, ia mai ia o atula na whamalolonga mamana ia te o tau, whaatula iai, ia o tau mai moenga, ia avelo moenga, whaafo i le vi inga i le tua, steimi se aso, fo ia i lo ainga, ia vi ia le tua, pa pena fo na whata alo whatu i na i o tātou, tu whawhine mauso lo whapena na maua mali tātou por klamene tonu o whalpui po whelava se whalpui o lo e iai mai nofu sai se ti ai tulinga o whasalanga whalmalo whata alo whai atu tau ni fiafi le suafa o le tātou o li o Yesu, ia lofa fo i le tua mai se lao tu fo i ainga, tu i maua maafutanga ma ainga, nei vai taimi ia on sai, te talo i le tua, so ni atu i na ia watu ia se nganga i mwhai ai fōi ia ona toi fōi le Samoa atu toa. Ia toi fōi atu ia ua suia me uma whenga i mainga, toi whelua i mainga ia e mise lava na i whanau i ele li ne fiafi whata alofa lau whenga luenga lo ngā lue ne fiafi so se meo lo e ngā lue ai po whela fōi se atu nuo lo e mafuta mai ei au e ngā lue mise lava i New Zealand nei lau whenga luenga lo ngā lue puno wai i tiute fōi o le fiafi se o fōi staimil nei po ia po tai au fōi. Hata alofa ia te utau e le nei fiafi e le suafa Yesu le tātua li. Nga le leile atua ia pui ma leo ia te utau a o whenga ia i utau ma tiute ma whaiva le nei fōi fiafi. Hata alofa atu le pa ia o Samoa o le lolo o Samoa o lo whapenao na nofo ma au mau no poa i so se tu o le nei foi ke lope o lo sa ili ai manuia o le tino e le ngata ilea ia o lo whapena o nei ei ia to finga foi ma wala wina o le tua i so se ngā luenga le ngato ngā luenga wha le nganga ngā luenga le tino o lo tofi ai ma mawai foi ia a wala e mawai manuia o si o nai o tatu ainga po whea lava se atunu o lo e mafuta mai ai whatalo whatu ia te oil nei fiafi le swafa Yesu manuia le tua au iei fo ina tunu pe vona matu iei New Zealand nei e maise o kilani o lo matou ma futa atuai i le nei fiafi alofa le tua wha manuia ia te utou iei fuafuanga maise fo i o le nei tau sanga ma on whai unga iei le ngang o le tua man wha manianga ia te utou uma si o tātua tunu pele Samoa wha manuia tu le tua ia tu e malo ainga o au mawai e tunu ese ona o sailinga manuia mo na ia tatu ainga. Fatalo foi nisi o lo mfai ona asia si mai foi tonu le aitele o kilani nei foi vai taimi o le soifuanga. Ia atele la foi maftanga o lo faia e kalisia le ngata foi lea ia o nisi foi o ainga na mata ona fai maftanga foi o fai ungo tusanga ia po le alava se fa la lave plase mafuanga o e o mai ai masia si mai ia po ni ta faung fo i poni vocation o lo asia si mai ai mama futa mai ai asia si fo i ainga fata lofa fapto ia te oil ni fiafi le swafo Yesu ia lofa le tua pui ma le leo fata nui na foi fufanga uma o lo iai i tutonu o le nei fo e tunu e maise au kila nei to fo ia tu manuia i ainga ma tunu o lo no foi ia ele pui nga ma le tau singa le tua ia te utau e le nei vai tau ia vi ia le tua Patalofa foi le sunga ya sau lo tu mo il foi le po patalofa sau famnia le tu ya sau le ainga ya manga lu foi le fiafi te tu ma una le mamalo Samoa ia ela foi le tatu pol clame faltus pa ia le fiafi wa fa ingoina o le tu o le Upega ile Loloto ia o se malia tatu sa to foi na va yaso le walu va yaso mo mo le masina mo mo le tu sanga tai ya tu lo to se fumo so manto wola e ngango le tu el file mo saunga le mo ni aso foi malo lo le nuia ma le saunga le mo te singa le tu ya te to mo tato uma fa ia le tu fa unga foi nga luenga le to sanga vi ia le tu me se foi ia e ni si foi fu e fai malanga me se foi il malanga tu sa mo si o tato tu no pele fa ia le tu e tiute i whainga malanga ma fuafuanga maise ia o ta whaunga ma whainga malolonga o lo ta pena iai ia na i o tatu ainga na vi ia le tua ia o le fiafi o whapenao na tātou
O mai I le se vaenga muli o le tātou ta upu o whengainga. O le upu o le whengainga. Ia, whapena ona tātou tepa I le lima wa yaso na tātou talanoa mai ai le tātou mta upu le nei. Leo tātou tau nuu mai, te aloa la wha mai, ale le tātou mta upu le nei o le o whengainga, po le upu whengainga, o le covenant, na wha mai, ale le whiawhi nei. Ia, tātou wha I uelea I se tātou mta upu pupo, wha umai for Christmasi. Ia le vai tau o le season o le Christmas. Ia, ma tātou malolo ai, se taimi o le a tātou malolo o le tātou por klami. O le upu la o le whengainga pe o na tātou talanoa ai, ia o le a tātou tile toe o tele, toe o mai nisi o vaenga, si o tātou whaangāle tātou teimi ina ia mauti noa e whaamahe ale lei, ia le vaenga muli lei o le tātou mta upu o le whengainga. Nanga ese le tāua o le tātou ti talanoa I le whengainga fau. Te le lava fo ilani teimi sa tātou ma ai le fai unga mesel va so lente nei sa tātou fie lope aisea ua ta ua ai ia le nei whengainga muli fitu I whengainga le tu aisea ua ta ua ai o le whengainga fau lonuinga a fai le whengainga fau foi ia se whengainga sa tuai po le whengainga tuai po se whengainga mua le la umanino umontātou talano le whengainga lea ta ua le whengainga tuai ele o le testament po o le whengainga tuai o le tuspa ia no, ese mamau o foi la ele New Testament le tātou te baba ai whaingo o le whengainga fau. Le eisi ese senga o le winga o lo whaingo ina mai ai le upu Samoa whengainga whengainga I lua le tuspa ia. Ese mamau ma le whaata waina o le upu nei o le whengainga po le covenant. Winga lai ese le testament ese le whengainga pe lan tātou tā ua tele o le upu nei o le whengainga o le malilienga testament o lono winga o le talatalaina o se vaenga mua o le polo kalamea le atua mai lava iana fofuanga se o mai iana perfecta no mai fo le testament ina ua vai Yesu ta ngofi la utustala tu fatasi tustusinga ona tu fatasi la ia lea ona whaingoina lea o le whengainga fau po le New Testaments ese mai lai le whaawingaina o le tāua o le New Covenant po le New Testament a New Covenant a le tua nei te ua mix up ai tātou whapea langa tasi le upu Samoa na whaawinga mai ai o le whengainga ia Alfa Britannia ese o le Testament ia ma le Covenant le tātou talano ai tātou talano foi lea a whaila ai ia se meka o se New Covenant lea la le mea wala iune ese mai le whengainga tuai why new ai sea ua tau ai o le New Covenant po le whengainga I fau Luinga ia se mafuanga, fu se mea ua whaataunuina, ua iloa ai le ese senga o le mea tuai, ma le mea fau. Ta ua tele lalo tātou baba ai I vaenga I whāna o ta ua tātou te fia talanoa le whiawhil nei. Ia maa nei vaenga wha whaasino umalama, ia Yesu Kiriso. Point umalava, I aspects ia po vaenga ta ua nei wha point umalava ia Yesu Kiriso awa o ia lea na filifilia le tua fio mai ina ia ngalue ina ia whaataun uina ma whaatino ina ia le whaataun uina o le mea na whina ngalo ia ile tua o lona te maa ina ia whaia se me fau whaia se whea ngainga fau has to be a new covenant. Ele mafuanga, foi mafuanga, este muli tātou te talanoa mauli ili, le mafuanga, the reason why God wants to make a new covenant. Po le ale mea na leuna fina ngalo le tua ina ia whaia, sisi mea fau, ese mai ile whengainga tuai.
Manino, mantua o le whengainga tuai, o le whengainga a le atua ma mose. Ia po le whengainga a le atua ma on tangata, Israelu, and whaingoina mai o le Mosaic Covenant, ia po le whengainga na whaia le atua ma mose le maunga o Sinai. Ina ia tu ina atuai le tu la fono. Mana ta inga uma e ala le tu la fono nei, ta ia tuai le nuu. Ina ia si o la tu tau nuu. I le mena folofolaina o le nuu na folofolaina. Ia mamanuia uma o le atua na ia folofolatu i ona tangata. Alela ua o mai e le taimi ua whaataunuina ai ma whaatino le mena fina ngalo i le atua, o lewa na fina ngalo le atua, o lewa na fuafua e le atua. Mai lawa i le amatanga, se mea fau, ia se whengainga fau. Ai se ana sila fia lawa i le atua, mai lawa i le amatanga. E le ngata mai le taimi o atamu. Ina o mawai atamu, mga sala, ma mata mai ai ia. Si o mai fo le taimi o noa. Si o mai fo le nuo Israel. Na sila fia lawa i le atua. Ele mawhai lava o na moni le loto o le tangata. E ustai ai ma muli ia te ia i lona loto atoa. Mai tau mai le mele o le upo le loto. The heart. O le tangata, le loto o le tangata. O le loto lava leo le tangata na mafua mai ai. O na wha le tonu. Whengainga umai a mata mai lava le whengainga atamu. Si o mai lava fo i le teimi o noa Abrahamo, ele mole meo le moni o le loto. Pe fōlinga mai e ustai, fōlinga mai e o io atu ma tausi ma vava aia nga i le whengainga lea ua whaia ma lea tua. Ai ei lava le loto te te, ma le loto le ustai. Nono inga, na mana o le whina ngano lava lea tua, e mana ina ia se teimi. Ina ia whaia ai, se me tau o se loto fau mo le tangata. Lea lana a mata mai ilona nuu, na folafolaina ilona nuu, a le folafolanga lea ilona nuu, e ala le perofeta o Jeremia, ta upetultasi, fa upetultasi toru luan tatu feita wina. Folafolaina iai le whengainga fau, le foisa tatu feita wina, ia le tusi Ezekielu elusumu leono le tatu feita wina e foi valo ia foi Ezekielu foi la tau ia ina usau ia le me tau o le avatu e le tua se loto fau ringa maile tele o le loto te te ma le loto tuai ma le leu stai e le taimi o le ama fai e le tangata o na ia maua le loto fau a new heart e le mawhaia la o na maua i le whenginga tuai. E le mawhaia o na maua pe iai se malo si anga o le whenginga tuai ia po le tū la fono. E mawhaia i o na maua le tangata le me tau o le loto fau. Ai wana o le whenginga fau ma awala na sauni e Yesu ma le mea ua whaataatia ina e le tua e ala ia ke riso Yesu ma le nganga pa ia le teimi na fio ma le nganga pa ia le tua. Mawhaia e o na mawhai na possible ia le me tau ole ua mawhai e le tangata o na ia maua se me tau o se loto fau. Anyway, ale a tātou whaamtaltala ina i steimi i lumana i atu le tāhua le teimi na fio mai eile nganga pa i o le tua ma mawhai e le tangata o na ia maua le loto fau. Ai la tātou wawa ai le memo mua. O le memo mua e iloa ai le ese mai o le whengainga tuai mai le whengainga fau. Po le ese fo i o le whengainga fau mai le whengainga tuai. Sa tātou tā ua. O le suia o whainga o taulanga. The changing of the sacrificial law. O le whainga o taulanga. E la lei manu. E lei manu ma le toto ma mea umana tā pineina. A wala e tā ua le tūspaia. Le tātou na ona wha mata ali le wha iunga o tātou tā upulu aso le ntene. Le tātou tā ua. Le wha maunia mai le tūspaia. Le anga sala o tangata uma. Roma e ono lon whai pulusu mal tonu. Ma whai maul to tongi o le anga sala, o le oti. A le ola e wha mawau o le me fwoi na atu le ala ya keriso Yesu. E na mawai la le taulanga na whai e Yesu i lunga o le sa tauro. O na ilo ailea, wana le tasi lava le awala e mawhai e ona. Ave e seina
anga sala le tangata me te ole wha maina po ole tongi o leina ma wha ma ngalo anga sala le tangata anga sala. Wana ole toto o Yesu Kiriso o le tamai ma moia le tua. Tamai ma moia le tua na fasia. E mantua la le whenga inga tuai. Sa ta fasi manu wha masa le toto. Na mana umia le wha masa ina o le toto o manu. Ina ia se tau wha malia ina ai le tongi ola o anga sala ma le tongi sala tangata. O le nu, e o lava fo'i ia arona o leo staulang sili, ma le whaasolonga mai o staulang sili, umana vai arona. Sa la tō whaia le sauninga le nei o le tongi ola. Ia e mataulia fo'i. E matua i mana o mia lava e tusa ma le tula fono. Ia le malingi o le toto o se manu. Ina ia ma whai e ona wha ma ngalo e le atua. Pe a whai le talia e le atua le tongi ola. Lea le a alu ma le osi taulanga i te tonu o le mesi le silo no pa ia. I le tausanga, i whaatasi i le tausanga. Wana ta ua le peru iwa lonu whai pue lusu ma le lua vapea. A le o iei fo i se wha malingi ina o le toto. Ua lea i fo i se wha maangaloina o anga sala. Tātou wawa ai le whenga inga tuai o le nā. O le toto o le manu. Sa whasia le manu, na alu leo arona ma le toto lea. E ave ili taulanga o le toongiola o anga sala a le nuu. E le ngatala o anga sala le nuu ma. Ai whapena foi arona ia leo si taulanga sili. O le whenga inga tuai la, sa mana o mia ina ai e tangata Israelu le fasi o le manu e watu ai le taulanga e wha maangalo ai ala tu ang sala. Ia e tu sai mal tu la fono, pe o le mena wha atunuina le tu al tu la fono na avatua ia i la tau. E te tau ona whai le sauninga lea o le sauninga lona ono le le tausanga e tau o le redemption po le tongiola. E whapena ona anu ai le whai taulang sili po le taulang sili tonu o le mesil silo no pa ia mo le toto le manu ia lingi atu pe sa atu i vaenga e wha o le ato la au o lo o iai lunga i tutonu o le mesi silo no pa ia. O le taulanga lea mo le nuu ato le i fafo. Ia e la vea e tuai maaron a le fesili la. Na lava lea whainga po le whengengi tuai lea. Na lava lea whainga i le toto le manu. E wha maa ngalo ina ai tu mau permanently redeem the whole nations of Israel. O po le tangata ang sala. Na lava lea e tu tongi ai ma to tongi ola ina ai le ang sala al tangata. Na lava le toto le manu. Lea ua fia senaturi o whaia Israelu le nei mei tausanga uma o le lato a vatu o le toto le manu. Na lava, o le visili na lava, o le tali, e le ai, sa le lava taulanga o manu, e kava ai, ia pe whaamalia ina e fo i le fina ngalo le tua. O se tongi sala anga sala, ata ngata Israel. O se isi whaapunga sa le whaamalia ina le fina ngalo le tua. I nei awala oma, e whai e se tongi ola mo anga sala le tangata, sa le lava. E le lava. E le wha malia ina ele fina ngalo le tua. Sa le mawhaia e nei taulanga i manu o na wha mamaina a toa tu mau ang aianga sala tangata Israel. Lorona winga, e le wha malia ina fo ile fina ngalo le tua i nei taulanga. E peru se fulu lo i ele whai upu e wha upu ne whapea. Awa, e le mawhaia o na ave e se ina nga sala i le toto o povi poa ma oti. E le mawhai, aisa, mantua fo. E tasi le povi a mai le aso leo le tongi ona. Lua oti. O lesi oti, e fasi, ave lo na toto i tutonu, e ave ili taulanga. Fasi ma le povi, tu atu le taulanga i runga o le whatawhai taulanga, e ave fo ili toto ina ia whai ili tongi ola. A o lesi oti, le ntatu tau o le scapegoat, le
Whae e le lima o leo staulang sili, whae e atu e avenga maanga sala uma le nuu, o na tuli lo leo le oti alu. E alu e le tonga vao, e le toi foi mai. Ia, o nai atangia uma mai e ina, o mea ia wana o ni mea fuafua, a the shadow po o seata la fuia. O le mea moni na tupu ma whaia ma saunia ma tāpe na ina ua o i le taimi e whaatino ai le mea moni o le mea tū mau e ala ia ke riso Yesu lea na i whaia e lunga o sa tauro i Kalavaria. O le ata atoa le na. Le ngata o le toto o le manu awe i tutonu, o le toto, o le whae e atu, o lima o le whaitaulanga i lesi oti, ia malu e ave ang sala, tiai ave il tonga vao. A penale ave ina Yesu o tatu ang sala i lunga o Kalavaria, lunga o le sa tauro. Taita ina o ia nga i lunga o le maunga, mai tutonu o le a Jerusalema, e alu o ia i lunga o le maunga, e ave ai a tatu ang sala. Luatu ama maliu ai Yesu, o le tongiola lea mo i tātou. Lea o tātou iloina nei, sa fina ngalo lea tua, e whaia ia e taulanga uma nei. Ia wale sina pesiri tātou te fsili. Pe i se ana whaia i ele tua nei mea. Se ana whaia ele tua, an silfia ele tua, ele uni mea tua mau. Au tite le tonu na silfia ele tua, le aia whaia le mea moni, i le lumana, i se teimi le lumana, e ala ia Yesu Keriso. Au le tele o nei tausanga, ma mea o le a tausia e nei nuu whaingita o Israelu, e ala le tū la fono. Ma tū la fono wana o stei tama, se i o atu ia Keriso Yesu. Na o stei tama. Au lela ua, o saunia Yesu, lea sauninga, o le tōngiola, lea na fulfill pena whaataunuina Yesu, ai na watu i le tua i le nuu ina i o latu whaia i tausanga uma. O se mea na ona wha manatu atuai, it's a reminder for them that not only to remind them of their transgression o ata latu ang salama miulanga, but to remind them that he is going to provide a redemption, the real redemption that is going to be permanent. O se tongi ola o le aia whaia mo i lātou e tū mau mai moni ma ato toa o le aia saunia i le lumanai. Amen. O le whamanatu atu lea e iei le taimi i le lumanai. O le ama whaia o na ave e seina ma wha ma maina tū mau a lātou ang sala. I se tau langa e tasi ai afe o le aia whaia. Lea na whaataunuina ia Keriso Yesu. Ma o le me moni lau som tua whawhine. Sa leai ma se sila ma mao a lea tua e aveai nei whainga taulanga i manu o se whainga tū mau o se whainga foi. E wha maanga luina tū mau ai, pe wha mamaina tū mau ai ng sala tangata Israel. No, there was no way that God foresight this service of redemption to be a permanent redemption for his people. No, God knew it from day one that it was just a foreshadow for a real thing to come. Mo le mea moni o le a o mai i le lumana. So from temporary to permanently, mai le mea e le tū mau, a ngai i le mea tū mau o le a whaia Yesu Keriso. Mai lava lai le amatanga o sum tua whawhini. Sa e lava fuafanga le tua e ei le aso. O le a ia awina mai e lo na alo Yesu Keriso e whaia le taulanga e tasi ai afe mo le tongiola o le lololangi. O lo ta ua le tusi e whaalinga o lona pia upe sfulma tolu whai upe walu o lo vei upapea. O ia foi o le tamai ma moe na fasia talu o na faa vaina le lololangi. In other words, o le plana le atua mai le amatanga. E le ifasia Yesu i le taimio o le amatanga. A o le fuafuanga a le atua mai le amatanga.
o le a o sia e le tamai ma moe, o lona alo e tō tasi, ia le taulanga, e sui ai, ia le tongi sala, le tangata uanga sala. Amen. Lo tusia fo le evangelia Ioane mta mo mo no fai po luas fulu maliva. O upu le perfetta ia po Ioane le baptiso. Fauta ili tamai ma moe le tua. O le nati ave ese anga sala ale lo langi. O lupula tamai ma moe. O lo fata ua e male toto malingi po le toto e masaa. Tato wawai anga le whengengi tuai, na masaa le toto le povi, masaa le toto o le oti, ai ale whengengi fau. Ua masaa le toto le tamai ma moe le tua le whamai Ioane le baptiso, fauta, behold the Lamb of God, who will take away the sins of the world. Fauta le tamai ma moe le tua. Alai tusi a Yesu le alwae. Lai sau Yesu e baptiso, ele vai o Iotana. E mai Ioane le baptiso. That's him. O ia lea. E le o au. O ia lea. O ia lea o le Mesia. O ia lea. E te tau ono tō va ai ai. Not me, but look at him. He's the one. Ina ua matuina Yesu no so fu lungo sa te rosum to va fini. O le taimi tonu lea o mawhai ai. O na wha mai nā to toa i tātou mai le ele lea o le anga sala. Mai le luka e lusu ma le lua whai upo e lusu folu. A whai o le toto manu na sausawina ai o e ua leanga. Pele sili eo na wha mamaina. Sorry, a luka lusu ma lua whai upo e lusu folu. Na ua whai tau ina tuna le e pelu. A luka lusu lua whai upo e lusu folu. O upo Yesu e winga le whengeng folu le taimi o le tau o le paseka mulmuli. O le nei ipu o le whengeng folu lea i loo lava toto ua wha malingina mo o tau ale pero iwa whai pa su toru ma su whale no whai tau inato ni a whai o le toto manu na sausawi na ai ye ua leanga i le taimi la leo le whenginga tuai wha mai pele sili ea wha mai le tusi tala o le tusi e peru o lo whai atu i tangata e peru pele sili ea o na wha mamaina o tau loto fuati e fo ai ngā luenga e oti ai i le toto o Yesu Keriso. Wow. Ia lela ua mataona tā mai tonu ele. Toi ansa ale, toi tali altus ia, toi tali atu le. Ia fo elele le wha mautino ina ma le confirmation o mata upu sili tonu altus pa ia winga e le redemption, e winga e le tongiola. E ala i le toto Yesu Keriso. A le wa mata nga point le tu stala lea o le toto Yesu Keriso. A fai o le mena na tupu le whengeng tuai. A fai o le mena sa va ai ei o tau tua tangata e peru i le whengeng tuai. E wha mamaina o tau e ala i le toto o le manu wa sausawina ai e ua leanga. Wha maina le tu stala. Ai pele sili e ona wha mamaina o tau loto. O tau loto fuati eifo, your good conscience will purify and sanctify by the blood of Jesus Christ. O le mela utupu, wa le toe au ngā taulanga i manu usum tua whawhine. Awa ua whaataun uina Yesu nei mea o mai ala i lono maliu. Ai ei taimi i tātou te se ai usum tō whawhine. E ui a leo tātou tongi o leina o tātou loa, tātou mau Keriso, o whaamanga loina, o tātou talia, maua lana whaalatanga, o maua le whanau fowina. Ai ei taimi i tātou te se ai ma whaianga sala. Mai mana o mia haina le sala mō i luma o le atua mō se whaamanga loina o aunga sala. Mo mua li ane mta upu mo mua lono whai upu iwa e o se fulu, mara se fulu o lo whai mai ai. E wha maoni o ia pe a whai tātou te tau watu if we confess our sins. If we confess our sins, he is faithful to us that he will forgive our transgression, forgive our iniquity. If na te wha maangalo a tātou a mio leanga, pe a whai tātou te confess te alu lau ta mā, ua e se, ua e leanga. E hui le mana o mia o le salamo i taimi uma tātou te toeanga salai. Piki langa e mana o mia tātou salamo, e le wha pēla atongi ola loa, a to toa loa le tātou
ta pena atu mo le ola whawau, le o le atatu te ola i leo langa, e yeise se, e ile ang sala, leo langa wha le nganga. A e le whapea lau som tu whawhini, e le whapea o le a toe mana o mia ai, se isi tau langa e toe whai. Le ai. E le toe mana o mia ai le toe whai o se isi tau langa mo se tōngiola, au, mo tangata uma. La vea i tātou, o e mau. Le toe mana o mia. Fa mai le e peru iwa, non fai po lusu mal whae, o a lusu mal vanu, lo wha matala mai el tu stala. Fa mai a, e le toe whaia soo, e le o si taulanga sili o Yesu, se isi taulanga means Jesus do not need to do another sacrifice. Wa uma, tasi a, e tasi, ai eilo na malo sianga. Tasi ai afe, tasi a ua, a toa. Ona maua e tātou le wha maanga longa. Nunga paule mea tātou e whaipa tātou se tātou teo. At the end of the day, we go to our Father and confess our sins, and our Father will forgive us. Pea whai tātou te wha maoni. If we go to God with sincere heart, loto moni, and real repentance heart, then God will forgive us. Wha mangalo tātou e le tua. Mena na uta awa e lisi po pino ofisiringia. Pe ing tangata mi utonu lalo la. Yes, i tangata mi utonu. I tangata mi utonu. Langa lefa mai e Paulo. E ola le tangata mi utonu. Ilona whātua tua. Oliver Aila isi tangata, the concept of so many people and their definition of righteous, tangata mi utonu. O ngaka em kwale ko ia masanga mese. Ne ai ese se lau whaamtalaina po lau ayanga el meta o le tangata ua tau wa mio tonuina. E si se lava. E ui o lea ua tau wa mio tonuina. Wa o le tau wa mio tonuina. Ua maua le tangata le tōngiola mai a Keriso Yesu. O le teimi o le wha o le tanga. The time of salvation. Le teimi o le justification. Teimi o le tau wa mio tonuina. O le teimi o le wha o le tanga. But it doesn't mean. E le whapela. O le aola ia. Perfect ato o toa le tangata I lona o langa atoa. E ele teimi e whaale tonu ai. E ele teimi e se ai. E ele teimi e sasi ai. E ele teimi e te pau ai. E ele teimi e whaale tonu ai. A o le mea sili o na tāua. O lo tātou tel tonu. Ua wha maanga loina I tātou. Ua maile tōng yola ua whaia Yesu le tāu langa tu tasi na I whaia. O ia wha maangalo ato o toa ia tātou ngasala. Tātou te se sela. Aia tātou te toe fo'i ma tātou wō ilo tātou o tua o lo tātou ta mā. Iaso uma. E uma ele aso se wa ele ngaka o lule la vā mai ngaluenga. A ua mako ele la vā li tele o whaasosonga. Te alula I le tua il whai unga ma whailau te talo whai unga le aso na wapō. Te atu le tua. Ia iu whaale tonu, ia iu se. A le whamai le apostolo Ioane. Awa e manatu mai o ia e wha ngalo e ia. Pe a whai tātou te tau atu. A tātou ngasala. O le tau atu la le tua le whapea. O le iro le tua tātou ngasala. E si le fia uma le tua tātou mea uma e whai. Ai ona o lo good conscience le whamai le loto fuoti I fuori le. Wa iloa. You are faithful e te whamaoni lo whengenga ma le tua. Pau ale me le whenenga le tua. O lo admit o lo confess, whai atu, le atu, wau se, o ngasala, e mea o wau whai a. Wau man whai e sul tōngiola mo o e maa, le tu e mana o mia se tōngiola. O le whengenga whau la, usum tua whawhine, o le whainga whau ua sao ni ai e Yesu le taulanga I lona lava toto, e leo manu, a o Yesu Keriso. Lea ua wha taunuina ia Yesu, le mea na whai e manu, fulfill umana mea ia Yesu. O le mea na lua. Wasuia le whai taulanga sili. The priest, the high priest is changed, has been changed now. Wasui. Tātou lo le au aingo Arona. O le whengeng tuaisa o le au sa le vi. Na vea ma lau whai taulanga. Ai tasi tangata e tofi mai. E whai o ia ma ustaulanga sili. O le ustaulanga sili la e mana o mia le ustaulanga sili. O na tui le vā o le nuu ma le atua.
E lo foi la ile aso lea o le sauninga lea o le tongiola, aisa. E no fo umale nu uifafu, matapuai. E no le mai le vai o le ustablang sili ine, te ua latu lipi ola mai e tutonu ele tua, pe ato o sale tua, ile le mama fo yo arona ia po osesi o lana whana una wawai, ele to finga lea. Ia ona tos o mai le fafo pe a whai e taia ele tua i lona matautia i tonu le mesi silon pa ia. Fatasi, aisa, he is the representative of God's people. Tu le va. Na mia la lu fale fatasi le nta ta e moli le tong yola mole nu. Le ua ta ua le aso le tong yola the day of atonement. Le foi e ta tu fai ngoina le vasamo o le aso o le tong yola matuli foi e fitu asa uninga ta ua Israelu sa ye le ala vai fa manatu e lo la vai fa manatu mai ai le temi fai el tu la fono. Fa manatu o le paseka o le falao o le fafiteina o le ulua i fua o le pentekoso ngata fo ile o ili ngā pū ele ngata ile sa ninga la lea o le tongiola o le atonement ai le ngata fo ile le sa ninga muli le fa ngole ai le sa ninga muli le tosanga o le sa ninga o fale aptanga po le tapenakuru al sa ninga lo nono la le o tongiola e fa te tau tonua ile fa mangaloino le aso le e mana mi ai le fa mangaloino ang sala o le aso la le o le ustablang sili ai tu si le tiko i le ngaluenga le ustablang sili mta po sul leono na o fai taulang sili mfai no fale le mesi silon po i tu tonu le malu ma o atu le ato la au le tua ma moli atu le toto le manu moli taulanga moli nu e tu sai la ma le tu la fono e tatau ona oti le tangata e tu sa wana ang sala tatu e fo ile roma ono o lona fai upu e lo sumal tolu o tongi o le ang sala o le oti le ola e fa vau le me foi na mai le tu e la kristo Jesu sa avea la le ustablang sili ma le e tu ile va o le tangata le e lang sala te taunoti ma le tua and make intercession for the nation. Mai e whaia le tūlanga o le ngā lue mō tangata e le whauwhautua ma a watu le mana onga o tangata i le tua. Amen. Ai mana tua fuila, e ho fo le taulanga, e le os taulanga selia, e le ai fo i se ato o toa o ia, e anga sala fo o ia. Vai e le peru e lima, fai mua o le whana e wha mantala mai ai, i osi taulanga sili, e le ato o toa fo i la tau. Na e wha matala mai ei na, awa o Yesu, o le osi taulanga, e ato o toa e sili atu o ia. Matoli e fo i le au tuupo le theme o le tusi leo e Peru. The Hebrews book's themes is that Christ and his supremacy overall. O le mawalunga o le tua i mea uma. Mawalunga Yesu, maulunga Yesu i angelu, maulunga Yesu i perfeta, maulunga Yesu i ostablang sili, maulunga Yesu i mea o malama i angelu, maulunga Yesu i so se tulanga i tupu, so le supremacy o Yesu, le theme po le ato, po le autu o le tusi leo e Peru. Amen. Ta uatu o le tusitala e Peru, i ona lava tangata, nae tau te misi le tova ai, i a kerisu Yesu, awa sili atu Yesu, ngai lo Mose, ngai lo Abrahamo, ngai lo angelu, ngai lo auto perfeta, a ngai misi kova ai, ngai pong sahi tova ai. Amen. Na. O le winga la leo le whengenga fōzom tu whawhine. O ni swinga fōu a sao nia e Yesu Keriso. Ai na tupu ia swinga fōu uma, ina ua o sia Yesu li taulanga e tasi, ai awhi lunga le sa tauro, mō tangata uma. O Yesu o le whai taulanga sili. Sili atu o ia ngai lo whai taulanga o le whengengi tuai. Ua avatu e ia, pa wā leo le whai taulanga sili, o leo taulanga sili. Te le mea e whai taulanga, ai toi avatu fo ilona ola, malona toto, e whai ili taulanga. So le mea ngai e supreme, mea ngai mawalunga ai Yesu ngai lo isi whai taulanga sili. Ngai lo arona, maisi tangata uma. Le alau tatu tala no le vai ngalo na lua lea, o le mele ua ilo ai le fau o le whengainga, ai sea, ua sui le whai taulanga sili. O Yesu,
o ia o le faitaulang sili. O le mea lena fai e le faitaulang sili I taimi o Israel, le o fai e Yesu e o mai lava le taimi ne. You know what? Jesus is still working, doing his ministry as an intercessor. O lo fai alava Yesu le ngā luenga I le vā o le tangata. Ma le atua e o mai lava le taimi ne. E le ngata na sau fai le taulanga. Le tōngiola I le vā o tātou ina ia le leia I tātou ma le atua. O ia o le intercessor, o ia o le faufautua mo I tātou. He stands before God for us on our behalf. And until now, Jesus is still ministered. O loonga lue pea Yesu e o mai lava I le taimi le nei. O me la ngai alenga fau le whengainga le tātou talanoa. No Yesu o le ustaulanga sili na ia whaia le tōngiola mo tātou. A o loonga lue foi o ia le taimi nei, o mai lava le taimi nei. Whame o loo le tūtau matau o lontama. E aluatua tātou te talo. E ala atu ia ke riso Yesu. Ona fautua lea o Yesu I lona tama. Ta lia mai a tātou tālo sanga. Ai lenga te lea. Ua sui tu langa Yesu ma vea o ia. Ma ustaulanga sili e sui tu langa ai lau sa le vi male. Ia male ustaulanga sili. Ia uma tātou tā. O Yesu lea. Ua tu le tu langa I le vā o le tangata anga sala. Ma lea tua. Tu se e pere fitu. Fitu a lona fai upu e lusu mal tolu. Fitu lusu mal tolu. O la iupu fa pea. E tō telefo I la tō sa fai ma fai taulanga. O fai taulanga sili ia. A wana le ma fai ona tū mau o I la tō ona o le oti. Peitai. O ia, o ia, o Yesu. Ua tū mau o ia e whaavavau. O le melea, ua iai ia te ia le faiva o fai taulanga e tū mau pea. O le mea foi lea, e ma fai ia te ia, ona whaola pea lava I e wha lata atu I le atua. Ona o ia. Awa o loo soi fua pea o ia e fautua mo I tātou. Oka. Alua e lalo I tau al vai upo e lusu ma valupo o lusu ma leiva. Tala noa mai le ministry o le ngā luenga Yesu o loo fai mo oe mau e o mai lava le asol nei. Ma le teimile nei. Tau tia. Whengenga fau lau som tua wa fine. Ua au na Yesu I le tāpe nā kura moni. Ai leo le tape na kuro fa le tino sa ye mo mua ia pol fa le fta fa isa ye o Israel fa le fe Solomona ia ma se papelu a o le tape na kuro la le au na Yesu pe ona ta o le mta o po iva lo no fa po suma tasi ia ma le mta o po valu fa mo mua o le lua o le tape na kuro fou o le tape na kuro le o le e kalesia ale tua. This is a spiritual building, tabernacle of God. So fai tauina tunga le, ia le e peru, Efeso lona mata upo e lua. Efeso lona mata upo e lua. Fai upo sfun maleiva, fa fonga fo, o ia, na mamo fau le tau le kalesia, o I le nga lua e Yesu tonu o lana tapenakuro, o lana e kalesia. Ele pe o arona sanga lue e luma le politito a ngai tonu o le malu sa iai. Ai fa maile fai upu e se fulu maleiva. A ngai lusu malu. O le nei, e le to e tangata ese o tou. Po o e uan au mau. O le ainga fo I o le atua. Fa maile, o le ainga o le atua po le kalesia. O lo ua tiai. E lunga o le fa vai. Ma vo faula, o le fale le tal no mo iai. Apostolo Paulo. Wati na ele fa vai o le au apostolo. A toa male au perfecta. O le matu le manu. O Yesu ke riso lava lea. Lusu maltasi. Wa fa atatawina I a teia le fale a toa. Le ale fale. O le ekalesia a Yesu ke riso. Fa mai o lo o aluae. Ia po laia tinae. Leo maltemine o le lava ya tiae le tape na kuro fa le nganga. A Yesu Keriso, aile loa, but it is an invisible tabernacle. Ele loa. Ele pe o lau e kalesia, ma lau e kalesia le, o ngai whaatestasi, ma whaile tō governing, whaile tō constitution, whai mea uma, whai tai, whaile, a le kalesia le, talanoa mai le atiai, o le whale o le tua,
e lilo, o le atina e luinga o tangata wha tua o loo mai i to tonu i le wha tua ia Keriso Yesu. To ai loa la le whale lea i la sol si tianga. Po ai o le ao, po la i loa i le whale lea. Wha fonga la whaitawina uma. Wha mai o le maa tulu manu Yesu Keriso lava lea. Ua wha tatawina ia te ia le whale atoa. O lo aluae. Ina ia whai ma malu pa ia i le alii. O outou foi. Wahati na e whaatasi outou ia te ia ele anganga. E whai mafio anga o le atua. So we are the dwelling place of God. Le ati na e le fale, o le fale e a fio ai le atua i le tape na kura. Fale la lea. O le anga lue ai Yesu le temi nei e ala i lona anganga pa Yesu lawa i le tuta matau lonta ma. A le wa i le anganga o Yesu Keriso le anganga pa ia lea. Le anga lue i le temi nei tonu le kalesia e ati na i lona mana e ati na e ai le fale lea. Le fale apitanga lea o le atua. O tangata la le kalesia u mawhai ona whaalata lata atu i le atua. Ili no foa le lofa tu noa. O le no foa lava lea o le atua. Maati na ina aise maaftanga wala talata le tangata ta pua i ma le atua. Na maasai le ia lea ili aso na maliwa i Yesu. Maasai tu e lua. Ai whamai o le winga o le mea. Ua matala le tu la fono. O le tu e whaasaina le tangata e whaalata lata atu i le atua. Pea whaitau nei le peru is fulu, mtau is fulu. Mai ua tātou sa loto e ulu atu le mea silon pa i whai pasuma le iwa. Aisa ona ole tino Yesu ole ie wawai ua vai lua ina. Ona umaliu Yesu ua wawai ai. Ma whaatanga le tangata tā puai. E matua i whaalata lata i le atua. As much as possible we have to draw near to God and build that relationship. That relationship, intimacy relationship with God, your personal and my personal relationship with God. Ati na e ilau maaftanga, malau maaftanga, maletua. Ia mauti noa ai, o oe o le piliki, o oe o le maa, o tuu ilunga o le fale. Wa kako o maa. Whateite inga ngofia ngā e tātou te malam lama i le fale o le tua. O kako o maa ola. We are living stone. We are bricks, spiritual bricks. Tu atu lesi ma, ku aku lesi ma, ku aku lesi ma, ku aku lesi ma, mo meo maola, living stones. E ati na e le fale o le tua. To fuala le maa ia malona o ngā. E le whaiaku lesi ma, e lesi ma. Se makua laiki ke leo mea lofa ngā mai le tua. Se makua e vai ke, kwa le ai e se, kwa le ke le ngi wao ngā e le fale o le tua le ai. Tofu umatangata ma ministry i le fale o le tua. E u mao tatu au ngā. Amen. O le mea foula. Talu mai ona whaia Yesu le tau langa mo le whengenga fou. Wa le toe au ngā ai, le tau sia o tū la fono uma sa whaia tu tono le tape nā kuro lea. Tuai. E pei o. O amen whaia i tono le. Tu la fono pei o mea inu, o mea ai, o wha mamaina. Aisa ua wha taunu uina uma i a Keriso Yesu. I nei ia nei mea. O lalo le whengenga fou o lea ua iai leo staulang siri o lea tua, a lea tua, o Yesu Keriso lea mo tangata whaatua tua ma tele tonu ia Yesu ma le taulanga nei e whaia. O lo fau tua pea o Yesu mo i tātou e o mai lava e le aso nei. O le mea lona tolu, o le suia o le loto, the change of the heart. Te lo sa si le fia mai lava e le tua mai la amtanga peo na uta o le amtanga. Si le fia le tua e Paulo le me fei la ion tangata o le moni o le loto. Ai sa ngai ta o te ute no me lima. E ngai e ni fai upu, whanai fai ufape. E te alu o e ma fai atu i le nā nuu. Se ua ufa longo i upu ale nei nuu na lātou fai atua i atua e. Se ua le lei upu na lātou fai atua i. Ai male ngai ai. Na se si wha punga. Ai pangalea pe a wha winga le ngā. Pe ana ia i lātou le nā loto e mata tau mai ai i a tau. O le loto i ustai ai matausi a polo inga yaso umalava. Ina ia manuia ai lātou ma lātou whanau. E pei e loa mai ai.
na sila fia lava le tua, ele mea e misi mai ai on tangata, o le loto wha maoni. Loto wha maoni. Le fina ngalo le tua, ne ia matu ia ila tau le loto se loto fau. O le mea moni la, ele sao ilu mo le tua se loto wha faulinga usum tua wha fini. Ele sao ilu mo le tua se menta o se loto le wha maoni, au auna le wha maoni, se loto e alu wha faulinga ilu mo le tua. A whai ele moni loto le tangata i tonu, le loto i tonu le tātou te talanoai, the inward heart, not the outward heart, o le papa maa, na tusi ai le tūlafono. O le loto, le papa i tonu o le loto, le la tusi ai le tūlan tūlafono fau. A le sao la le loto, e ustai ai mau au ne le tua. E loa lava i se taimi i mea fua mai le o langa o le tangata. Tamasani tele Israelu i le tua inga o langa foi le pe masangi foi tātou sa amon me o le o langa fe momo wai. Ma le leo stai le tua mai lava le tātou tala fa sol pito e pe fo le tātou tala fa sol pito. Ma lo uso i fua ma lo uola fa le nganga. Ma me o le leo stai le ola fe momo wai lumo le tua. Ma o ia me umana fai ele nu. Na o lava fa amsinonga ma pua ngā na tau ia tua ile tua e la tu. E poi lava fo i o tātou tangata pe a leo stai le tua. Sa tele teimi sa soli ai ele nu. Whengainga na whaia ma le tua. Aisea. O na sa le moni o lātou loto i le whengainga na o sia ma le tua. Me lena lātou soli i tu la fono. Lātou le ato o tō na whama maina ma lātou fia me enjoy le blessings na watu le tua. Aisea. O le loto whaafolinga ma le loto whemomo wai. I fafo lea na ola i le tele o tangata Israel. Sa le ia i la tau se loto e moni, sincere heart, that what was missing from them. E lo le ia i la tau le tu aisa. E masalo no le masalo le yo o lava i le teimi, o le au mai ai le tua se loto fau ia i la tau, pe on ta ua te no me lusu, ma le iwa fau pe faa ua le fo ina mai e yova ia te tau, le loto e la ngonai, ma mata e ai, mata linga e faa longo ai, wa o mai lava i le aso nei. Te ora te mile i te nomina to e faa fau e le tua la fono ma le whengainga le tua ma mose ma le nuu o te e loa mose. A lela o mai i le taimi ua finangalo le tua o le a fai se loto fau mo ona tangata. Pero feta mai ma malo ia mai, ai ui ina le tu ina atu ia ia le tua se loto fau ia i lato. Sa ta tau lava, usum tu whawhini, sa tau lava ona ia se tūlanga o se loto ia i lato, e usta ia i ma lato lolo lato se ma le tuawa no atu le tua ia i lato. Ai sa lato filifili lava, e whaia lato filifilinga se na lato liu o tuai tupua au na iai ai la fuai lo lato o tua. Ai no mai le taimi o le whengenga fau. Ona tu inatu le tua o se ava no iona tangata lato te maua ina ai se loto fau. E ma whai ai o na lato stai a te ia. Ta ua la le whengenga tuai, e iai o le taimi le lumanai, e se taimi le lumanai. Ngai le remia e tolu sumaltasi le fo intatu whaitauina le vaso lente nei, mai o le a o whaia le whengenga fau ma o tau. E o mai se taimi o le a uo sia ai le whengenga fau ma o tau, ina o la i le aso le Pentekoso. Tātou la aloa langa i le taimi na whaataunu inai. Ma whaatino ai ma awala na whaia le tue wha o mai eise loto fau le tangata. Nā fio mai eile nganga o le tua. Ma mawhai ai o na maua le awa noa mo so se tangata e tali tonu ia Yesu ma whaatu tua i lona suafa. E mawhai ai o na ia maua le loto fau lea. Tau lia fo le vesile la ulia na whaalongo longo le au iu te ien whaalongo longo le launga mo mua Peteru. Tu se ngā luenga mtau pe lua nai whai la tu vesile se ala le mea mātou te whaia. Se mai le au soi o le ala mea o le a mātou whaia. Ina o mātou whaalongo matuia o mātou. Whamau tuia o lātou loto le upu le launga mo mua Peteru le aso Pentekoso. Whamai leo o le talia Peteru. Whamai ia o tau Salamo. Salamo. Ma papa tiso ina o tau. Ona o tau maua lea. O le mea na fola ina mai e le tua. Ia te o tau. O le ale mea lea, o le nganga paia. O le ale mea mai le nganga paia.
e le ngata e mai e le nganga pa ia le mana, mai e le nganga pa ia le ola fou, mai e le nganga pa ia le loto fou, mai le malosi fou, e fai ai le ngā luenga le tua. Langa le la o ta la ile, tala le ala le malo le tua. Fatule kade siama, a mata me uma. Ai mana o mia e i la tau le nganga pa ia, e maua e la tau, le loto fou. No sau le nganga pa ia tu tonu ia i la tau, e le ito e tutusa Peteru le na pala ai, le na whawhiti, na sau lo le nganga pa ia i tonu ia Peteru, sau le me fou, le loto fou, le loto toa, le loto tele, le loto whamalosi, le tu ese pala ai, le tu ese fe alolo fai, le tu ese whawhiti, wa na o le loto fou, e fai ai le whira ngalo le tua. Man te uliala, o le mano le nganga pa ia, o le ama fai eo na maua le tangata whaatua tua, le ngata e maua ai le malosi, ai maua e fo ima manatu le lei mai le tua, e mafau fau le lei ai, a o fe soa soani, a o tau mawhaile nganga pa ia fe soa soani atu i a te ia. Pena i el kornito, momol kornito e lua, lo i ei ni fai upu i nā fai pa sumal tasi o lava sumal ono. Po ai fo ise tangata ua i loa mea a tangata, ua na o lea nganga o le tangata ua i tutonu i a te ia. Na o lea nganga o le tangata. A human heart o lo i tutonu i a te ia. Ai fa mai, e whapei foi o na lei loa e se tangata o mea le atua ua na o lea nganga pa ia o le atua. Ngata la e mai le nganga pa ia le malosi, ma le mana e mai le atua, mai le mana o le nganga pa ia, ma fau faunga le lei, a good, clear conscience, good thoughts, e whai ai le ngā luenga, ma le whina ngā le atua. Mai le whai ungo le whai upuna, awa po ai uana i loa le fina ngalo le lii na te awa uina atu o ia. A ua tātou maua le fina ngalo o Keriso, Yesu. Le loto, le upuna fina ngalo, the heart, from Malfa Britania, the heart of Christ. O ai uana maua le fina ngalo Yesu Keriso. Tangata o ie le nganga pa ia, whataua le nganga pa ia o le atua. Wa mai le loto fau i ate oe, mai le loto fau i ate au, e tātou te au nai ma ngā lulue. E le toi tutusa, we'll never be the same again when we have the Holy Spirit in our lives. Le nganga o le tua, e fio mai, na promise mai ma fola mai e le tua le nei mea mai lava i le amatanga, il profeto Yoelu, e iei le aso, e ina o li lingi atuai, lo wa nganga pa i e lunga o tangata o malava, pero feta mai o tō atali i mo tō fine, fai miti o tō ina, malo mātutua foi, amen. E le toi tutusa leo langa o le tangata, pe a fai e tali tonu i le nganga pa ia o Yesu Keriso leo o tu ina mai, e fai ale ngā luenga o le counseling male, tūlanga o le fisoasoani ia i tātou. E fisoasoani le tātou savalinga, e fisoasoani au whaiunga, fisoasoani le te inga oe mau i le ala o lo tātou wolai nei e le whaingo fie. O le melo na wha, o le suia lea o folofulanga, the changing of promises. I lalo le whengengi tuai sa malilia Israelu, i le lātou whengenga ma le tua i le maunga Sinai. O le a lātou stai le tua. Tātou whaitawina le tali e whaalua na tali Israelu i le tua. Ioe o le a mātou whaialava e tusa ona fina ngalo ailo mātou o tua. Whaiatu i a mose ona whaole mose i le tua le tali le nu. So they agree that they are going to keep the law, comply the law, and do everything accordingly. And they will possess the blessings o na maua le lātou o manuia o malawa na fola ia i le tua. Na fola atu ia i lātou o le a maua i lātou le wanga mua ma le wanga muli a le ngata i lea e timu taimi e le te tau e o na timu mo le whaasusuina o le lau ele o le a whamanuia ma matua a vea le lau ele o le autou no fuai o le lau ele o whamanuianga o le lau ele tafe ele suasusu ma le meli o le ale winga o la mea
o whaatoanga, o le manuia i lafu manu, o le manuia i le auro ma le tele o mea lo i eitu tonu i, o le meli naman sua susu. O le manuia le nana folfola i le tua, e maise folfola i le nuu, o le alatou no nofo ai, e whai mo i lātou. Le ala le o atu ia i lātou ni mala, le alei ni wha mai, o le a o atu ia lātou le manuia, ma o le a sili i le manuia o i lātou mai malo uma lo langi. Ma o le a manuia fo i malo uma, ona o tau. E whai tau e le vitiko lusu ma le ono. Amata mai le whai upu tolu e o lava le whai upu sifulu, su tasu lusu tolu. Fola atu ia i le ngata i leo fo le tusia, teuta nome o lona mata upo, ono man mata upo e fitu, e maise al mata upo e fitu. Mea ta o promises, o folanga le tua. A le mea e tatu te pama, i eisu mtu whawhini. O nei folanga uma, e le ai ma se folanga, e a fia ai se mea ka o se manuia whaale nganga. Se promise, a divine promise a le tua, i le nuu. Nei folanga uma, o mea uma lava e mawai, o manuia o le tino, o lau ele, o le auro, fua whaatoanga, o manu, soa susu marimeri, o mea uma lava o le tino. E le aima se folanga na whaia o le whengainga lea ma mose, ma le nuu, o fola atuai, o le auto maua, le ola e whaavavau pe a auto stai. O le ese senga la lea mai le whengainga fau. O le whengainga fau. Fola ina atuai e le atua, i tangata umalapa, ia le ola e whaavavau, e ala ia keriso Yesu. Ta leima se awa noa le whengengi tuai, e maua ai se folanga mai le atua ia Israel o la latu mawina le manuia atali o le mea lofa le atua le ola e whaavavau. E ui sa amatua oli ma fia le nuu o Israel i manuia o le tino na fo inatua le atua ia i latou. I o latu o langa na olai. E sa misia se folanga o se wha moe. Pe ama vai le oti. O le ola le wha mawau. O le visiri ai sana le mauai se folanga le tua e winga i le ola e wha mawau. I le whengenga tuai. Tātou wawa ai. Salo o na sa le yo o i le teimi. E le yo o le teimi e fio mai ei le o le a ia whatino ina le whengenga le. E le o le taimi e fio mai ei Yesu i le lololangi o ia o le wha o le tanga mo tangata umalava. Sa le eise isi suafa i lalo le langi ma le lololangi e wha o le ina ali tangata ang sala e peo na ia il tusia. Ngā luenga o lona mta upo e wha lona whai upo e suma le lua. No other names under the sun that will save us. Nā o le suafa o Yesu e wha o la ina ai i tātou. Nā fio mai Yesu sa ia whaia le taulanga. Awa sa le eise tangata ola e ma atu o toa na te saunia le taulanga. Ana wha pe oti se tangata. Se manatu e tutusa lava ma manu. Ia le taulanga lea pe a whai e oti se tangata. E whai ei le taulanga. E le ase se senga ma taulanga ina whai manu e le nuo Israel. E le ato o toa le mama. Pe ana wha pe oti isa ako le na tau osi e aparambo le taulanga. E le wha amali e ina lava le fina ngalo le atua. E le lava le tongiola. Se i vanga nā aise ta mai mā moe mama ato o toa o le alo o le atua. O le mea au tū lama le tau o tele. Uso mtua whawhine. O le tonu ma le sa o le whaamanga longa. O le whaamanga longa o le ki lea sa mana o mieina e le lalolangi e mawhaieo na mawaina ma talia le folanga e winga i le ola e whaavavau o le folanga lea mo i tātou. E pero iwa a o lona whai upo e se fulu ma le lima. E pero iwa a lona whai upo e se fulu ma le lima. Lo i upu whapea. O le mea fo i lea o lo whai ai o ia ma pulu vanga o le whengainga fau. O lona ma liu fo i e tongi o lei na ia nga sala na whaia
a o i le mua i whengainga, ia mauai e i tātou ua vala a wina o lea tofi e whaavavau ua fola ina mai. O lo tautala i le everlasting life, e maua e le tangata, e le i maua e le whengainga mua, a ua maua i le whengainga fau ua sao nia i Jesu Keriso mo i tātou uso matua whawhine. O le tusi fo i a tito lona mta upu e tolu a lona whai upu 5 po le ono. Upu e fitu. Ia avea oe mawhaa o ngā luenga le lei i mea umalava ia ea o atu i le mta upu ma le wha maoni, ma le wha toe ina, ma le upu e olai. Na se la tatu fai upu na e le se mele o se me whatawanga i leo le wha. O le isi mea tau o tele na misia le whengengi toa i sumtua whawhine, o le nganga pa ia, e le i, iai le nganga pa ia i le whengengi tuai. Ba iai lava le nganga pa ia o le tua sa a fio mai, ma so swani tangatana, a le tua, ma toa a le tua, a e le i fio mai le nganga pa ia, ma a fio mai tu tonu. Ma tu sia le tu la fono foua le tua i tu tonu o tātou loto. Na i lo le tusi e le tua i le papa ma. Le nganga pa ia leo le tua i na uauru fale i tu tonu ia i tātou. O le whenga inga fou lea a le tua ma i tātou. O le nganga o Keriso Yesu. Ua maia le mea fou ia i tātou. E ala lea i le tongiola ua uma. To amawai atua ona maliu a Yesu. Mawai aso e 5 talo na maliu Yesu le tongiola mo i tātou. Ai saulo na nganga fou lo na nganga pa ia. O le nganga le mawhai o na uru fale i tu tonu o i tātou. Ma avea i tātou ma wha naua le atua le taimi o le wha o le tanga. Le nganga o le atua. Amen. O luinga ele nganga pa ia o le atua i le whenginga tuai. I le whainga o le whenginga tuai. A o lea ua a fia le nganga pa ia o le atua i le whenginga fau. Sa whaingoina i Jesu lona lava nganga o ia o le fesoa soani. E fesoa soani ia te utou. I le taimi le nei o lo tātou wolai. I le taimi o le whengainga fau. Nā lo Ioannes fulma leono. Whaingoi Jesu lona nganga o ia e fesoa soani. He is a helper. A helper for you. E fesoa soani ia te utou. O le folanga foi la lea lonta ma lea na ia whaataun wina i le aso le Pentekoso. Lea na tātou tāua. Wa fio mai ai le nganga pa i o le tua. E tu tonu ia i tātou. Le o vai atu o se fulu ma le 5 minute. Toi se fulu ma le 5 minute o na uma leo fo o le tātou teimi. E le lei le te tala atu o le tātou lenga. Langa o le tātou taupu mulmuli lea. E lea foi vaenga. Po le vaenga mulmuli lea o le tātou mtaupu. Ia lei pela watu o le avanoa mo le malu le tunu, mai se na e tātou paanga. Ia pe isi si fia wala o mai le fiafi. Mai foi sau soani, ia pe whasoa mai foi. E se mea olo e fia whasoa mai e. Ia pe e foi sau whapopopo sau fisili foi. Ia ona e wala au mai le tātou numero masani, tolu fitu, tasi 5 iwa tolu. Tau whaitau atuale ia lau sau tātou wala au mua, ta lofa lava. Ta lofa. Alofa poni. Alofa Antonina, amui o tina. Ia o le manwia whaftai. Ia leli. Whaftai fo i poni mata upu mana i ene nei tula le atiafi. Te wha malama ati li ai mata upu e winga i whianga inga tuai. Ia male whianga inga fau. Pe ia moni e lau sang luanga. E umutua malama e whianga inga tuai. E moni o le ele o tā ua mai e ise. Whaolai ne whaavavau. Nei se ola e whaamvau ta o mai ei. Na o lau ele ma whaamunianga o tino ai mo Israel. E ola e whaamvau. E leli. Whaaftai tele lawa o leo. Le whianga inga fau lai. Le a fio mai o Jesu Keriso. Le aso Pentekoso le na una mai le angang paia. Ia lea lawa. Whaatumu ia le angang paia mawai le ola.
leo la fou la leo tātou tā ua nei tula le afiafi. Whaafitai tele lawa poni mo whaamala malamanga. Ia le tua. Pionga le atua. Ia fo le atua. Au na ngalue lea tue se anga pa iwina se anga ngalue ngal nei tuisang. Ia whaafitai tele lawa mo whaasoa mai. Lea pionga le atua. Te alo tele lawa mo oe. A te fole sunga ia sau ia manuia ngalue ngal le afiafi. Pato pasai fua. Tāptei lava ia tōltina Antonina, pāptei lava langalongo mai, taipo ilo finangaro li fiafi. Ia ai whamnia le tua ia te oe mala inga, alofa atu ia te oe, te whila i lewa ia soifua ia, soifua. No mo tātou avanoa, fia walau mai tātou numero na, ia ona e walau mai la ia lea. Se o whaitau atu ole tusi lea Roma o lona mata upu e... Taupu e valu. Lona whai upu e... Amata mai pēr suma lima olo whaatau lea nganga o lea tua mo i tātou lana whanau. Whamari whai suma lima anga i lalo. Awa wautou le maua lea nganga o le polonga e to e fefe ai. A outou maua le nganga o te mawhai toute wala awatua i awa le te mai. Whepula suma le ono. O loo moli mau mai lea lava nganga. I o tātou a nganga. Moli mau mai lea nganga. Lea nganga pa ia. I o tātou a nganga. So, i ele relate, i ele, connection lea, lea nganga o lea tua. Ma o tātou a nganga. O whanau i tātou a lea tua. E mori mau mai lea nganga i o tātou a nganga. O tātou o whanau o lea tua. So this is the confirmation of us being children of God. E al tātou wala aulun lua, talofa. Talofa lava. Talo fasu le sunga fa fenga nei taimele afiasi. Talo fa loto. Talo fas foi le sunga ya saulo so le foi. O mai oi. Manu la fa tai le lo fole so va tu fa si le lo sunga. E ia te le taimi no le tu lo wa foi le ngana male upune te lo foi tu so ngia fa la ngai fa na mo la mana unga. E ele fa na mi se pokala mea. A fonga le tu le no pelo. Ai fastaile tua pensa no foile sina ya so ni na wa ke lo ha foile le foi ma fosa se o tu lo le pa yo le fale tu no le so o ya yesu ke visu ku sa mai ka kom ya ai o la u se silmo mua pasta pe e wa e se le ma me yo lo so no ngale no fai o la man na o fai mai e ku lo i sigi foi fa fe nga tu lo le up fa fe nga fai mai o la me le tu tau anga sala fo ima me le wo tato lo wo tato se fale tonu tato va fe nga ia ima le atua awa ya tu lo pasta fa manga no upe se so mana awa ya o se fie ta o le atua o la o si la fie le atua pe na sa no le fie nei sta wana ya lo se fato e se mai ta o le atua le mea wai fale stone wai il maftanga male atua o le ala so fina ngalo e sa o au pe se e o la ofesili na sa o le le o sa o ato to ma tango fio lo sa no anga pasta poni ele itanga tale pe teru tele mena fa fit o ia fo ele na sa no ele li faula solo le pelu o le tango le pelu i o mea umanao se la fia la ke siana mai fo vai tau spa ia sa fa fisti for time le en festa la ia twai so i o se la fia se ia vin fa tolo mo o fa tolo fa fisti mai ia Yesu Cristo a le wala o ave esele li faula wa fio ile lang o ka se mastango fie pe na sa no a pau al malo amen Sasile la unga fia fele utulai mai.
wa fio I fo le nganga pa ia I lunga ia I lato uma. Pe ana e sa noa le po oka matua I masa utia sangasa sa o ale upo le ali fao nan fitalainga sa noa ai ala no fionga ia peter o se asi na ela e kalesia e lungo le papa. Yeleli. Pe ana e sa noa le fia finei. O I sa so uma o maola. Yeah. A sile ele maola langa le na e se tala o na e sa noa. O le maola na mili tino fasa si mal faola. Na ia va ai va venga. Na ia va ai me uma fe afioa e le li faola. Lungo maunga e ale talo e ave lava sanga tele petero. Ona ia lo wala ngona fasina matanga taloto. O lai el me alo fale atua. Me uma wa ye uma plena le atua. Mo lona fina ngalo pa ia pa ave foia ave ani a fioa ai o ye le langi. A fia le tu ta mataula sa to sai fua. Lona fa so tuanga le o fa tai lona so peteru. E lo ona na popo. Ai stel masango fia fo le o lo sa no anga ma fa mal malama ino o upu le fiafi. E familia le suelo sunga. E pel fa unga le nganga pa ia. E o manatu maulangona. Fa pena pele foi lá o ia so fia te le foi me alo fole ia le maso me alo for supe por il fascino al maso de stalo la o stalo familia le so to sunga fa fia ngai o to va le to ma wani nganga stele mtutu ma le o la fa o to sa no ina pe lungo le to ai mai se foi kale si lo so taita ia lo foi fa to ia lo la mano fo alo pa ia la silasi le kale si alo fa se le aso ma o to o le sunga ia sa mo sa to le tio ma vai avanoa ma se te va vai tu ne manasto vai ala lango inga ka ko por kalami tai lava loto ia fa tai me fa so familia le tua so foi mo le fa se fo a place anaia ia le fina loloto va pe fo ile tina ya Antonina ya lena ale fa umatul fa te wino fa upule fa pos fumul fitula le roma valu mai a fai fo o fa na u itato o suli foi o suli lava o le tua no ringo fa na o le tua fa na monia le tua ina wa a fio mai le nganga le o le tua tonu ya itato mai o suli fa tasi ma keriso pe a fai tato te ti nga fa tasi mai ina ia fa manu ia ina foi I tātou fa tasi mai ia. Le opu ngā fa manu ia ina. Opu ngā fa manu ia ina na zau na le upu foi le o le glorification. Glorification po le tātou fa ngaina foi le si tātou o ngalis po o le ta umamaluina. Glorify po maua tātou tino. O tātou tino fa le langi I le aso le sitianga. E mwhai ono tātou fale atu I le langi, I tino fa le langi. O le glorification la po le wha manu ina wha tasi mai Yesu lono inga. Glorify together with Christ. O le taui le nao I tātou. O le wha naua le tua. O le ekale sia pa ia le tua. Ina ua, tātou fue lo le lamtanga mai le po sumalon. Ina ua iai le nganga o le tua I tonu iai tātou. The moment, or since we accept Christ, His Spirit comes in and write a new law in our hearts. We etu sia le mea fau, o le whenging fau, o le mea fau, controlling ma teita ina I tātou. Me ngai whaingo aile I sule nganga pa ia o le his advocator, o le soani sili mo I tātou. Leanga e taita ina I tātou e le nganga pa ia o le tua. I mea uma tātou te iai. O tātou tangata o le whenging fau. E taita ina I tātou e le nganga pa ia o le tua. O na o tātou fo I o le whanau o le tua. E taita ina I tātou e le mana o lona nganga I so se mea tātou te whaia po so se mea tātou te iai. Uzom tua whawhine. Ia, le lava I eile.
e le amanoa mo statu wala stasi ia a o le mea lamana salo tatu fisili pe fa pe fo iso manatu po so fisili ai sa na mana mi ai sa mana mi ai nei fenga inga fo ia o le memonia tatu wa vai e o le fenga inga fo ngo originate in mai lona a mateina mai pen a mateina mai ia lona fai lo mai i le vao le tua maona tangata Israelu muli ane ua whaalau te leina lea whengainga ele me tau o Israelu whalenganga. Ia. Tātu wala muri, talofa. Ia. Aile sao noa? O le lo makuole i kle i. Malo odi. Ia sao no mai. Uma fo tātei, tu titi a fo uma tātei mi odi. Te ovili a kua le vai. Sau le minute e lua toi. Yo veo o que facaria. Se pão aqui, lá eu le que eu lá me foi a cule que eu lá lo que ele põe ele va lo le mo pa. Ia, sao no mai lo. O ka palo lo kwa le sao mo mai mom na ba o ele cule pa le ma. Pa fo le von ka lo ku ka lo sa ma ta ni mai ku mai te le. Ben ko mai te no ku. Lo ka ko mi tia para in Christia fue o so se si ya gela lani nga ka lo ku nga pa sigisima ana ko bon ke ma ka le tu le va ve mal na me tu pa le nga ya ngo le pa ka we ile ku se roma no pe ile tu lo nga lo nga ka le pa ngo fie nga sa le lang le nga ka pa ngo fie pa ma nga lo pa ngo fie pa va ve nga le tu agua si vai louco vai perder calia no isso e o ali foi para cá e não lá mas tu partindo esse mas tu falando em vez de ela me papel lá le tu el saca o pai carvalho lá nem foi le ia se se o louco que ele lá com mai o mas se ele com sa lá o mai com ana com calia isso e lo fa maulano lo salombo e lo de fa maulunga e fa maulano o menga le kupungai ma o le ikalia yesu le pa nga po wi menga pa ngo fie nga kau pa ngo fie foi pa le kong pa le pa ngo fie foi pa lo kau le salombo le se ka kong me menga sa o fa pelean pa yo le tu so o maliu fa pesa kau ele ia se se ku ko nga ro ku mo le mo pa ku se yo le le ma di fa pele lo le tu la la wo lo ngai ku kam ka wo lo ma ma fo mai la wo lo nga tu lo ko sa ngai i ma ku su e mo wa ku le ko ko i me le au for se yo ma ya malo lava malo oli ya wa mai alta temi oli fa mo malo lo fina ngalo fa tai lava el cago la le fue vaya por clame o le tema sawa ko le lolo ya ko fo isi fai u ko fai le lo fo le tu ma volume le venga y le lo ko le fai ma u lo que le fai no point o le sa ko te ga ko wanga le tu le mi ki wale u le o ki wala u ko ngan pa i su le ma di fa te sa ka u Raptai oli der nga fa ka ya mo mai ka Sicilia ele tu Moa i mal blama pa mo ile tu ko loku ma ya pa tai la vai tu ko ile su de mali fa te fela foi leva ia so a oli alo fa tele atu ya tina ya mo leva ngo ya so foi ya fa so foi na so fu tai tina ya oli mo lon finangalo ya ele tu le festa do talo el tatu pese ngai uma tua ma tatu poklame ma tatu sunga ya sau when you touch me lord ya pa wal me ola so swani po lo lango ya tango e view le tango play le YouTube ngai alu le YouTube type it tonu le upuna le ngolta pese when you touch me lord ya na ba ya tu lo le ya ila tol fi au ya malontina siontina na ia nga tango le ta o mi le subscribe ya ma tu elo lima tu silu tu mai elo lo like ya lava la so so ni na ia mai tango fo e fa ilo atu ni wo le stato pese lo lua
sa loto e lua vai aso ia ona saule o lista tu pese tau vave ia mo lau whaafonga e mese fo ia o Christmasi whailea ma mea lofa mo oe nei fo Christmasi o lea o mai ia la whaltatu talo te tele ta maa whai wina le mātou Paul Kalamele nei po e le manuia ia ia lava lau suafa e whaamavau tuina atu ia tu oe le ngaluenga lilo lo nganga pa ia e nga lue atu fina ngalo maloto o lau whanau whaile mwhaamnianga mo i mātou umalava lau upu mātou talanoa nei upu le whengainga fau e saunia ma whaia le tua o le whengainga e manuia ai whengainga mātou te maua ai le wholfulanga o le ola e whaavavau e le maua lea wholfulanga le whengainga tuai e pe ona iai mau tangata whaftai le whengainga fau maua ai lea manoa maua ai nei a whaamoe moe mātou te whaatelitari atu iai le manuia po le ola e whaavau whaamnia iau tangata mai se lawa foi ia nei po ia iai o manuia leo mtausi iau tangata mai se oe ngā lului maua se vai aso manuia tu mau pele vi inga ia te oe whamangalo mai so mātou se te mā ai ia te oe le vi inga o le whamanu ma le whanitanga o le whamavau ono Yesu Keriso le li ima le whaola amene e alisi tātou whasislanga e whailo atu le tātou Bible College o le la onga fatuspa ia e whaia le ngangana Samoa ia whaia te whia amatai i le tausanga fau ia ona wala au mai leo le tānu mera o ina le ngangana wha Samoa o le vaiaso mulmuli o Januari e amatai ia le nei a onga e whaingoina o le Pacific Bible College ia olo ia nei i le npitonu lea o Papa Toe ia ai mo nei taimi ia tātou toe whelo ai fo i taimi i luma i le foi vai aso tātou taimi masani ia mo nei taimi o la auto au na le poni fonti fa soi fuia mo nei taimi God bless you all